Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizonei. Hain eta eder zaitugulako, gorazu, bereinkaturazu, gorespen zuri, auspe zagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bidots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure begia. Aitaren eskuinaldean jarrik zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren egitetan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, era guztietako jendeak bat egin dituzu zure izenaren aitormenean. Egizu bataio iturrian jaio direnek, fede bera izan dezatela bihotzean, eta maitasun bera egiteetan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, sendatutako elbarria, oraindik Pedrori eta Joani helduta zegoela, jende guztia laisterka haiengana bildu zen harriturik, Salomonen aterpera. Pedrok hori ikusita honela hitz egin zion herriari, Israeldarrok, zergatik harritzen zerate hortaz, zergatik zaudete guri begira, guk gizon hau gure ahalmenez edo gure bihotzonez ibilerazi bagenu bezala. Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoak, gure arbasoen jangoikoak goratu egin du Jesus bere zerbitzaria, zuek Pilatori eman zeniotena eta haren aurrean ukatu zenutena. Naiz eta harek askatu nahi izan, zuek santua eta zintzoa ukatu zenuten eta gizon hiltzailea askatzeko eskatu. Bizi iturria hil zenuten eta gizon hiltzailea eskatu. Jangoikoak ordea piztu egin du hilen artetik eta gu gera horren testigu. Eta hemen ikusten duzuen eta zuek ezagutzen duzuen honek sinistu du haren izenean eta haren izenak sendatu du. Harengan duen sinismenak eman dio osasun betea zuen guztion aurrean. Badakit ordea senideok, zuek eta zuen agintariek ezjakinean egin duzuela hori. Jangoikoak berriz horrela bete du profeten ahoz esana zeukana. Haren Mesiasek nekeak igaro behar zituela alegia. Damu zaitezte beraz eta bihotz berritu, zuen pekatuak garbi daitezen. Horrela etorriko dira jaunaren aldetik atsegin egunak, eta bidaliko dizue Jesus zuentzat agindua zegoen Mesias. Naiz eta honek zeruan egon behar, gauza guztiak berriztatzeko garaia iritsi arte, jangoikoak aintzinako profeta santuen ahoz esan bezala. Moisesek esan zuen, zuen senideen artetik, ni bezalako profeta bat aterako dizue jangoiko jaunak. Entzun harek esango dizuen guztia, profetari entzuten ez diona, kendua izango da herriaren erditik. Eta Samuelengandik hasi eta geroztik mintzatu diren profeta guztiek egun hauen berri eman dute. Zuek zerate profeten semeak eta zuen aurrekoekin jangoikoak egindako elkargoaren semeak. Honela mintzatu baizitzaion Abrahami, zure ondorengoarengan bereinkatuak izango dira lurreko herri guztiak. Zuengatik piztu du jangoikoak bere zerbitzaria eta zuei bialtzen dizue
lehenengo bereink zaitzaten, baldin zuen gaiztakeriatik alde egiten baduzuen. Jaunak esana. Piztu da Kristo, aleluia, guregan dago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia, guregan dago, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos, y al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Celebramos esta octava de Pascua, 8 días en los que repetimos el mismo día, que tiene esa importancia, esa centralidad, vamos a decir así, de la resurrección de Jesús como hecho histórico que fundamenta nuestra fe. Y por eso todos estos días la liturgia nos habla un poco de esta, sobre todo el sentimiento y la vivencia que tuvieron los primeros discípulos, los primeros cristianos de la resurrección de Jesús. Tenemos que pensar qué sentimientos tan contrastados vivirían de haber estado con Jesús, haber visto cómo entraba en Jerusalén entre palmas y aclamaciones, haber visto cómo le llevaban preso, cómo le torturaban, cómo moría en la cruz, y después esa incertidumbre. Algunos entendieron muy pronto que había resucitado, otros les costó mucho más, pero cada uno vivió de una manera distinta, y estos días estamos viviendo eso. Este año no tenemos aquí San Miguel, pero sí lo tenemos en nuestro corazón. Nos acordamos de él y también pedimos para que el año que viene haya una situación mejor, digamos, de salud y se pueda hacer con mayor normalidad su recorrido. En este Evangelio de hoy hemos escuchado cómo, por un lado, vemos que estaban los discípulos asustados, vemos que tenían mucho miedo. Es normal, habían visto cómo le mataban a Jesús, es normal que ellos también tuviesen miedo, por si les podía pasar lo mismo, y estaban con las puertas cerradas. Apareció Jesús a visitarles y también se llevaron otro susto tremendo. Y les dijo esta frase tan bonita: paz a vosotros. Jesús nos trae la paz, nos ofrece la paz como un don preciado que tenemos siempre que tener
gran cariño a este don, tanto en el corazón como, digamos, la paz personal, como la paz social. Esa paz que nos quiere traer Jesús resucitado, con este saludo tan precioso: la paz esté con vosotros. Y luego también, otra cosa muy bonita, Jesús les pide algo de comer. Vemos cómo Jesús compartía, tanto, vamos a decir, en su vida normal. Él tenía mucha costumbre de compartir con todo tipo de personas. Lo mismo vemos en el Evangelio: Jesús comiendo en casa de un fariseo, en casa de un publicano rico, en casa de unas personas pobres. Vemos a un Jesús que se acercaba mucho a todo el mundo, hablaba con todos, saludaba a todos, no hacía ninguna, vamos a decir, marginación, como en aquellas épocas en las que socialmente había grupos que estaban marginados. Jesús no hacía caso de esto, y por eso una forma de reconocerle, porque vemos que les costaba reconocer, y cada una de las personas que le fue viendo no le reconocía de golpe a Jesús. Vemos que, por ejemplo, María Magdalena le reconoce cuando le llama por su nombre, le dice María, entonces es cuando se da cuenta que era Jesús. O, por ejemplo, los discípulos de Maús le reconocen cuando parte el pan, un gesto muy de Jesús, muy eucarístico, y cuando le ven que parte el pan se dan cuenta, pero si es el Maestro. Hoy hemos visto que estos discípulos le reconocen sobre todo cuando les pide algo para comer, un trozo de pez o no sé qué es lo que comen, pero es en el momento en el que ya la reconocen y se dan cuenta, es Jesús, porque está aquí con nosotros, está como Él era. Dice, Él lo tomó, ese pez asado, y lo comió delante de ellos. Nosotros también le pedimos que le reconozcamos, en tanto cuando, digamos, nos llama al corazón, cuando celebramos la Eucaristía, cuando nos encontramos los hermanos, cuando ayudamos a un necesitado, cuando alguien nos ayuda, que le reconozcamos también nosotros a Jesús resucitado y pongamos siempre en Él toda nuestra esperanza. Miquel, 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 urea, gorde, gorde, Euskal Herria, guazen Euskalduna, alarrea, bidea ingerua, bisitatzera. Miguel, 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 urea, gorde, gorde, Euskal Herria. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batzuan eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onar jauna gure oparia, bataiatu berriengatik eskerrak emateko, eskaintzen bai dizugu, zure laguntza iritsi dezaten Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz Kristo gure Paskoa hil eta eskainia izan den egun honetan. Berau da munduko pekatua kendu duen egiazko bildotsa. Bere heriotzaz gure heriotza ezereztu eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingiru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta airena, santua, santu, santua zera,
da santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitar doa guen zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, edizue hau nere odeigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbabenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaitu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diren ezkero, eta ez gure taldean, baina atera gaitza zure itzedi. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guztupakea gure egunetan. Zure errugiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuen bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea elkarren. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu nire pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu nire pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu nire pekatua, Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Nani ez Señor,
Egin dezagun otoitz. Entzun jauna gure otoitza, gure erospeneko hartu eman santuok iritsi bezaigutela bizitza honetarako laguntza eta betireko poza Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, berenka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Aleluia.